clear tu le ngai thla tu te thotran ni chibai le vek ule tu trumbik chu inkerizal ngai nom tak lama train bul kan han tran anga chumi zo lama chuan football Thu Leng te po kan clearin kan ngai thla ho chho le bok don nia tu trum chu abul tran nan Duran Cup final atang hian tran taila athra ange Mizo player Edmund lalrin tika ache tho pui angreng khop maya pui takani kan han ti ang chi khan final a ache he in khela hian in final a an hmel makum hlun te po tita ila in lei tha mai mohan bagan chu gol khat ngotin final a hian an sop hem mai soyang khan India ram football tun din mona chuan mohan bagan lam hi a thaber te po kan ti thei hial mai theia player an kol te han en phei chuanin champion turangai anne East Bengal lam hi tu hnai chawa besen phak lutuk lo dewa ma se Duran Cup final a ero anin thlau ta veo ane he in khela hian East Bengal lam hian bultran thazokin minute somna Bipin Singh chon ma an hroina goal aron khunga minute som pakhat na Edmund nalrin tika chon an goal hnehna khungin minute som hni pahni na an goal thumna akhung zui le Mohan bagan team bai seina nung ve hret turin minute som thum pathum na Manvir Singh chon an sipor aron su thena amai ro chu bai sei ti top turin minute som ni pali na Edmund nalrin tika chon goal akhung bel leya hat-trick asiam zuita ane hemi nu yan second half a goal dang alu bel zuita lova Kolkata derby in khel mu nom taka East Bengal hian hnehna hlutak changin champion no moi an choita ane Edmund nalrin tika ropui khop maya Edmund nalrin tika hi Kolkata derby a East Bengal tana hat-trick siam thei pahni na aniya soyang khan Edmund nalrin tika ma hian bachung bhutia changkum sang khat zakwa somko pasaria Federations Cup semi-final a East Bengal tan Mohan bagan laka hat-trick alo siam towa khami nu khan ti thei omle tammi lovin tuna kum engamazat nuwa Edmund nalrin tika hian aron ti thei le ta ane tin final angzong phei chuan Duran Cup a Mohan bagan laka hat-trick siam thei record thatak aron nei ta bok ane Edmund nalrin tika best player a thlan ani zui boka phupo aphu hle Edmund nalrin tika an choi moi zol na chu kum somni chuang zet nuwa Duran Cup a hian East Bengal lam hian no moi an choi leya an lo nga fan thin chu Edmund nalrin tika thilti ropui mang hian an choi ta ane enga po chuni ta se Mizo Ronaldo tia an soyama ngei poin Ronaldo angai san thu te po lo sei to Edmund nalrin tika hi ma ason chho zelin kan ring hlomem le Duran Cup final chukal san ta ila English Premier League ka lut chho vele ta dai ila kartop in khel munom tak chol ni lama big tita ila inrin ni zan in khel result chukaron da towa minlova highlight sakta ula chol ni zan lama in khela Liverpool team in point khat an chual chuak rama chaklo turangai anni la yin Newcastle United nen goal khat ve in pe in anin ne tok he in khela hian mol nei to Newcastle United hen goal shot tum som bani an neya Liverpool hen goal shot tum som ni panga nei thungin ball position le in pass di konga chon Liverpool an chung nung zo ka ma se an chaklo teu khop mai St James Park in khel monom taka hian minute nga na Ryan Gravenberch a ball pass fu tok lo atangin Newcastle United hian an counter thut maya Osulan ball chaktaka tlan puyen dinglama elanga tan ape phei nga la ani hian veilam kila cool zetin apet luta sikhat fain abet zoga tang hian ma an hruai minute som pasari na veilam atang kerke sa ball rong cross cho reu engumo ha chon lo tok per zavin Florian Wirtz song gola a volley nga la ma se horni check chon trazetin aloben chhosak second half an tana minute somnga pangana a goal ta Gravenberch an box pon theta gakpo chu ball pe phein ani hian ti boy tu nei lem lovin gola at phroi phei nga la box velama moi zeta lutin an sipur aron suta ane hun tampo aliam ha minute somnga pasari na Newcastle United in ma an hruai le Gravenberch chapa sol chu wisa chon la chatin chakzetin atlan pui nga la Liverpool player panga velin an borde dola an check nelo ani hian velama wilok tan ball pe phein rangzetin box pon thret ta train dinglam kila a thruai luta
moi tak ani wisan ball an khal phei Liverpool player ina an dual kha chu AC Milan tana ka a khel la ya United player ten an dual te pokhan mitla alo lang zok mai hei hi Newcastle United hin an chakpui mai do ni hin alang man hiala ma sen tal boy vele tahlo mai hun top rol deuh tho te po kan ti thei anga minute som ko pare na van dai kan ball ron thlok chu lo tau koi zavin box amuno son atlan pui ngala Lewis Hall chon chiang zata lo pal tluin penalty a choi timing lo tak ani Newcastle United tan chuan minute som ko pakwana penalty hi Dominic Soboslai chon petin velam kil top corner a chiang zetin a thlo luta goal dang lubel zuita lavin goal khat veve in pe hian an trin zuita ane inkhel danga Manchester City lam laka ero comeback ro pui kan muthunga anking pui Bournemouth laka sipur zo ka hun rei tak an tran nu hian hun top don hnai lama goal ni an khung mangin point thum an hlo chuak he inkhelan City hang goal shot tum som pali nein Bournemouth hian goal shot tum nga an nei thonga be seilok angein City hian game thunun zokin ball possession le in pass dikunga po achung nung zoka an trang ane he inkhela hian Manchester City and bull an tran thazoka minute lina Erling Haaland an ball thazeta tlan puyen dinglama Phil Foden ape phei ngala Foden hian ama kheng Kevin Rico Lewis an awlsam zetin boxa alu pui ngala dinglam kila trangin gola a shot Mase Petrovic son thatakin alo dang thong hemi nu lokhian Nico O'Reilly chon velam atanga ball ron tlan puyen alaya ball over luta tiboy tu nei lo Erling Haaland chong gola apeta Mase afu tok lo amal tepo kan ti thayang so amal hian alo kheng zau maya lo lutuka achuak ta lem lo ane minute som palina Ryan chon dinglama box tlan lu puing gola apeta Donnarumma chon trazetin alo ben chu sak minute som ni parukna goal ma saber kan muta base selo takin Bournemouth lam hian City tlar hnung an thiat moi hle Ryan an dinglama Evan Nilsson tan ball pe pheyen ani hian rangzetin ali rin veilama ball across phei ngala Tavernier chanti boy tu nei loving gola apet luta Donnarumma tan po dan ngaina lovin City tlar hnung an thiat moi hle second half an trana minute som sari pahni na Cherke ball pek thatak chu ake velemin Erling Haaland chon apeta heipo Petrovic son thatakin adang le minute somriat pali nairo andang zau tabik lova City hian goal an khung ta dinglama tra Cherke corner ron pet so ma gei chon alaya tawin alut moi hleya Petrovic po achemhan tameu lo ane hun pek bel minute som ko pakhana dinglama 71 ball khalien abula ding gei chu ape phei ngala gei hian Turkey chu pe phei lei hian Turkey hian defender pahni a fake abum zau maya hemi nu hian box chunga Vardiol tan ball ape lut ngal heipo amoi hle Vardiol hian awlsam zetin apet luta City anlom man view Mase offside wanga pomsak an nilova video assistant referee anron tathung alo offside lo chia maya City lomna ani zuita ane Vardiol goal khung mang hianin City lam hian point thum hlutak an hlo chuaka goal khung tu pani ai chonin Cherke ming arilian hle thung trumni assist anaya ron chengap angreng khop mai tihan City lam hian point thum nen season bull to antran ta ane inkhel danga Brighton lam point base selo takin team che thatura ngai Aston Villa chu an sop zek maya selify ngutin an sop he inkhelan Brighton team tan Jack Hinsel uchan minute som thumna le minute som thum pahatna te goal akhunga goal ni akhung ani bak and Maxim di keeper chan goal khat khung bokin Aston Villa defender Victor Lindelof chan anlama goal khat atilut pal bok Hey khelan Aston Villa player poimo Joe Gomez cho red card mang no cho ani bok tian Brighton team lam hin har salutuk lovin point home an hlo chuaka match day 1b ka chan mashroi tu an ni zuita ane English Premier League kin alate sanina nei chunjam ani le do na zanlai pel som pahni le chan veya Fulham mola Chelsea team chu an leng lut veang team lian kan han tiang chiten bol an tran thalo angreng khop maya Chelsea lam hi an chakin kan ring lomemle Craven Cottage hi team thren khatte tan lu har satna mun an ti thin kha aniya Fulham mola Chelsea leng lut tur hi an ngai tom kan tiem
nge point home awlsam takin an hlo chuak mayang le Spanish La Liga lama lut vele ta ila nizana in khel hmunom taka champion lai Barca chun har salutuk lova point home hlo chuakin an khingpui mol nei tu elche chu singa fai ngotin an va sop pop mai he in khela hian Barca hian goal shot tum som pani te meu mai an neya elche lam hian hlo khota goal shot he tum ni bak an nei lo ane Barca hian game po an thunun tluan zak kan ti thayang chu he in khela in minute som pathumna elche tlar hnung pa sol nang chingin Fermin Lopez an ball ala chat maya alaya tlan Rafinha tan ball thataka pe phei ngalin an lo pal tlo zui top maya penalty Rafinha hian a hlo chuak Barca captain thar hian minute som pangana penalty hi pet lutin dinglam kila ku zatin a pet luta ma an hruai hemin hu hian an real deuh wangwanga minute somni pangana an goal hnehna an khung le elche tlar hnung lam ball pass sol atang bokin ane an ball vor chho chezet mai chora fini chon dinglama tlan lu puyen alaya ade yami tan ape phei ngala ani hian dinglam kila throi lutin amoi hle first half bika sinin an trin zuita ane second half an trana minute somruk pasarina velama chakzetin an laklu thar Gordon chon ball atlan puya dinglama Rafinha tan ball da pheyen Rafinha hen chengzetin dinglam kila apet lut pop maya sithum ani der ane minute somsari pakhatna a goal zile Pedrian velama Gordon atan ball pe pheyen Gordon hian free zetin boxa ball alu puya apet goal thei tho mase awlsam jok tura ngai Fermin Lopez atan ball pe pheyen Fermin hen goal roka apet luta silifain ma an hruaita ane Gordon an fak aphu hle hemi nu reilo te minute somsari pakwana an goal ngana an khung le velama expert chon ball tlan puyen box pona ding Fermin Lopez ape phei ngala Fermin Lopez en redondo chumoi zeta tran khumin dinglam kila apet luta singa fain an chak zuita ane tihen Barcelona hen point humnen season bul an tranta an chunga umte ain khel khatin an khelte ma hian an chakani chuan ma hroi tu an ni zuile thayang Spanish La Liga in kheldang Atletico Madrid le Villarreal te in matchona chakjok anom lova goal ni ve in pe hin an trin he in khelan Atletico Madrid tan Mark Pubil le Simone ten goal an khunga Villarreal team tan Gerard Moreno le Mikau Dadze te chon penalty tang ve in goal an khung ve bok he in khelan Robin Lee Norman chu red card mang no chu ani bok tihian Atletico Madrid le Villarreal te goal khat ve in pe hian an trin zuita ane he in khelan Julian Alvarez po hmel kan hmuwa fans lameroin an lom lem lova an bu khum hlu ane Italian Serie A lama lut vele zoi ila AC Milan chon point hum hlutak hlo chuakin mol nei tu Torino chu goal khatin an hne he in khela hian AC Milan tan Alfonso Sisel le Adrian Rabiot ten goal an khunga Torino tan hun top marshat minute som ko pathumna Jay Adamson an golum chun a khung ve bok tihian AC Milan hi point hum nen season bul an trana an hne tak Torino ero point hlo chuak lovin sompali na anom thong Friends League 1 lama po champion lai PSG an chak zo lova comeback ropui ero lan tir thongin mol nei tu Rennes chu goal ni ve in pe hin anin hne tok pui he in khelayan Rennes team tan minute kuana Sebastian chanma an hroina goal a khunga minute somthum pariat na Esteban Lepel chon an goal ni na a khung le PSG hi chaklo turangai an ni mana mase Ferran Torres an laklu thar chu second half a ron chebonin minute somsari pakhat na le minute somriat pani na te goal aron khunga goal dang ero alubel zui talava Ferran Torres Barca tanga an senglu thar ta khian PSG chu achan him ta hram ane mase bulran thatak te soi torero an ni lo thong goal ni ve in pe hian an trin zuita ane tian PSG khel khata point khatnen parukna an oma Rennes po parukna anum ve mek bok Friends League 1 an kaldan he mak angreng khop maya point ni nang te chu an possession ni ai nang vek ane inke result lam chu kalsan taila football Thu Leng a lut chho vele zoi don ila don trom chu Massimiliano Allegri thu soi tanghen bul tran don ta ila Allegri chon Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te chu
football an khel an chaw san huna managing an lu chil arin lo thu arun soi Allegri chuan han ngai tu ta ula coaching na hi how tak view ma second lo a che ma chu tiang chu Ronaldo le Messi te hian an ti du karing love professional footballer anni la yen sum thanem tak an hlo chuaka billionaire kan han tiang chi anni thei der ani chu tiang chunga coaching lo chila sum thlem te lo hi an pe karing lova club ho tu lamero ni an tum karing thong chu tiang ni lo chuanin coaching lam lu chil tura kan be se hi chu athlen dik karing lova ka soi dik ngei bokang tian arun soi Tottenham Hotspur lampo anin senglu tha chaudon khop maya ni zana makhan Omar Marmoush suin remna an nei pui feltak thu puangin tuna tangrai lote voin vela niang so an senglu thu hi an puang towang tun din muna ani hi lonin an ho phot do na an du chonin pau million songain season a to puna an senglu theidon bok ane tuna tangrai lote Tottenham kan mudon ta tinani so hetiang kara hianin Manchester City lampoin midfielder thar an nei do na Moroccan generation thar an ti mai chung zinga player thaber tan ti thei Ayub Bayodi chu an senglu don ta engkim ti fel ani to thu puangin medical test anei anga tungkar chung hian an senglu don ta ane tun din hmuna mi malthila inremna engkim a fel vek towa club pahni tepo Bayodi manahin euro makta doi za velin anin rem fel to ane Bayodi po City kan mudon ta ane Luke Shaw point Hull City an hnelo nu khan media ten an zona chu changin ani na taka chan chuan lam tur om lova kan khel chethlot ane chuti ro chan season bul kan tran chau ani ya theina te hi kan ti chhozel angai do na kan down lo angai ane tundin hmuna chuanin he team hi kan thato ka Hull City laka kan chaklo ero thillo mom ani lem love ma se bul tran na chau ani ya ma kan son chhozel thei tin aron soi ve khau mai Carlos Baleba po United ta alu don ti achiang ta medical test apal tlang vele United hian an senglu don ta ane Fabian ron tarlan dan chuan Carlos Baleba contract zia tur po hi achiang towa United ta kumsang ni somthum pahatleng dai contract aziak don ane club pahni te hi Baleba mana pau million somruk panga etsona pau million ngain anin rem fel towa medical test tungkar chung hian apal tlanga nga United hian an senglu don ta ane Al Hilal le Arsenal team po Gabriel Martinelli chungchanga inbiakna an kalpui zela tundin mona Arsenal lam hian Martinelli manahin euro makta doi somriat vel an phut meka Al Hilal lam po hian an pom sakdon ni hin an soito Gabriel Martinelli po hian Saudi Pro League pan a shelo ni hin David Ornstein chun atar langa Martinelli hi Saudi Pro League kan mu mai arinom Alan Shearer point thu tharon nei vele ta hian season kalmeka Arsenal team chu champion tura arin ber anni thu aron soi Alan Shearer chan he team hi an thatok emma bul an tran dan po afu tok view ane han el phak tur anom karing lova Arsenal team hi ne takin an champion ang pahni na hianin rin lo takkada do na Chelsea team hi pahni na ni chunga season top khar tura kanga ya Alonso hi kada sang leya athen san pui ngei po karing ti hin aron soi Virgil van Dijk point thu tharon nei vele ta hin ni jana draw result an nei ma che han mediaten an zona chu achanga Van Dijk chuan Premier League no mo choi thei tura an that tok thu le chumi ti thei tur chan thei top an chu tur thu aron soya champion no mo choi thei khop squad an nei thu aron soi Van Dijk chan thei top kan chu do na league no mo hi choi le ngei kan tumang chu Atlantic thei lo midam takin an ring do na ma se kan ti thei don ane tun din huna kan player tha sa te an chuak nuala ma se tuna lom te poi kan thatok via vetin aron soi khau mai Hurricane point thu thar aron na ya Premier League ka akir arinom lo chho ta khop mai Hurricane chan mediaten an zona chu chang hin tungkar chung vel hin inbiak na kan kalpui karinga kamalam hun tor chu kan ti fel thua yang chu tuna ka tumber chu Bayern Munich ta na season thataka man aniya chumi ti thei tor chan thei top ka chu me ke club dang karil ruwa anom lem lova he team ta na ropui taka in lan ba karil ruwa ngai lo ti hin aron soi contract thar aziabel hmel khop mai Trent Alexander-Arnold point Liverpool team chungchang an zona chu ron changin
Liverpool tran tu ten hovio ma se anni hi chun ala tran tlat thu asoi Arnold chuan Liverpool game khel hi nitin kala entry na ka trana anmani tran tu kan ni chiang ani na taka chun an che thatok lo ten shom kalo ti ma an chak hi chon nuam ti takin TV lama kalo entry in bok mitam takin he team hi kangai na lo din soi thin ma se he team hi ka hmanga ya kain alani reng ti hian Trent Alexander-Arnold chuan arun soi Barcelona lampoint Sporting Lisbon defender Goncalo Inacio cha senglu anlatum chunjam zela ni jangkhan Spanish media ten antarlan dan chuan ani senglu turhian sum the chuanual antum ma se frabena tarlan dana ero indoor na hi kalpui anlatum lem lo ni hin an soi thunga Barca lam hianin an senglu tange senglu lawang ti chu kan thre thuai tura angai thei ome hetiang karen Mikhailo Modric po achho don ti anti chian nu hian apan tur lamero soi atam angreng khop maya tundin huna Tottenham Hotspur chen lo na ho antum thu anron soi vele ta country atangin Leeds United Strasbourg maiba ko Coventry ten Modric se lo na ho anno deal towa tundin huna alan dan chuan Chelsea nei tupa club Strasbourg lama alu arin omviava ma se Tottenham Hotspur chen hun trapek anin huam thu anron soi vele ta Arsenal lampoi ni jangkhan thu thar dang ron nei vele ta hian Liverpool ina a hela an hel de reng an senglu lei thelo Bradley Barcola cha senglu an tum thu an ron soi vele ta Barcola mana hin sum the chuanual an hrelo thu an soi PSG lam hian Barcola mana hian pawmilen za somthum an phut me ka ma se tundin huna alan dan chan Liverpool hian pawmilen za somni bak the chu an tum lem lo ane hemi chung chang hen an lain dor hlo tling thei meu lova Arsenal team lampo an ron lang vele ta zok ane hemi chung chang hi court of side chun atar lang nge Ismaila Sarr poina hmalam hun ati chiang thuai don ti achianga tundin hmana Liverpool chan senglu antum thu an ron soi vele ta Cardium ta lama khat chuan Galatasaray nen soizom an hlo angreng khop maya tungkar lama ero card ball tran na tangyen Liverpool team an ron lang vele ta ane Galatasaray lam hian Sarr mana hian pawmilen somnga vel an the chuak ni hin alanga Liverpool team pon hetiang za the chu an tum thu an ron soi vele ta Alejandro Balde malam hun po chiang lo angreng khop maya ni zanama game an khela po squata tel to lovin hei hi achan ber chu ama hian tima inlan atumri lo thu asoi wang ni hin antar lang tundin muna Balde hi United nen soizom an ni me ka Aigen le United club ho tu te po anin beto ni in an soi nge United lama Balde hi kan mu thut arinam chho ta khop mai Fabrizio Romano aron tardan danin Brighton and Hove Albion forward yen kuba minte cho Liverpool alut ngei don ti achianga media ten an zona changin minte chuan Liverpool team zom achak thu le Brighton team tan inlan atum to lem lo thu asoi ni yin antar nang bok tun hnai loka han mimal thila inremna anlo nei fel towa club pani te aman chungchanga inbe chhole mekin minte po hin Liverpool zom achak thu asoi chiang ta media kaltlangin hemi chungchang hi aron soito ane hetiang ani ta ga chuan anin sengnu thuai arinom Wayne Rooney point United chaklo chungchanga an zona chu ron chang vele ta hin nep ati hle thu asoi Wayne Rooney chuan kai 30 laka chaklo khamol phona lian tak ania an defending kha acheru ra hle bok akhoi lai po kha insiam that ngai lai atam khop maya Luke Shaw big phei chu ama tang kan mu thinang kan mu mi lova a insiam that hle angai ane United team bi khan soitur atam lo angreng khop maya a har sa chhole view don yin alang ti yin aron soi Nicholas Jackson point to thar aron leya ahmalam huntur achiang lo angreng khop mai tundin hmuna Aston Villa chan senglu andu thu anlo sei towa Tottenham Hotspur lam point andu thu anron soi vele ta hetiang ani ta ka hian Jackson ahmalam hun achiang lo leya du thlan tur pahni vel anei don ta ane United lam point an tlar hnung lam thuam chak antum na konga Lewis Hall chu senglu antum le ta ni hin alanga Lewis Hall mana hian Euro makta doi somriat vel chu the chu antum tak thu puan ane indoor na masa khan anlo hlo cham towa tuna United team nam hian sum thanem jok the chu antum zuile ta ane Darwin Nunes point club thar aron nei ve tange nge ya
El Hilal team ina an chhordu to lo nu hian Saudi Pro League kai thar team Al Diriyat chun an sengnu tak thu an puanga lonin ani hi an sengnu ta an du chun season a to phuna angetin an sengnu thei bokang nu noa ache thatura ngai phut mayang o Arsenal team lam point thu thar ron nei chunzom vele ta hian Iliman enjoy chu sengnu an tum thu puan ani ya enjoy sengnu tur hian sum the chonwal an tum bok Iliman enjoy hi tun din mona du tu anei tam angreng khop maya Al Hilal chu alo hnol towa Premier League attain som tu thanem tak anei le mek bok Arsenal hian Gabriel Martinelli chu an chotir do ni hin alang towa athak tu turatan kumsom ni parukau pa Iliman enjoy lam hi an hoi zuita ane Manchester United lam point thu thar dang ron nei vele ta hian Shakhtar Donetsk attain kaw Elias chu senglu an tum thu puan ani vele ta Manchester City na senglu tuma an hel mek kumsom ni mi mana hian sum the chonwal an hrelo thu an soi Shakhtar Donetsk striker hi kumsom ni mi chau ni ma se season liam ta han ache tha hle ya du tu po an thanem to hle ane adu zinga hin United team po an ron tel vele ta hlul mai ole khamechin hatun tumatan ni mai se thler to te ka channel min ngai lut saka inchunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe le mahan tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak te nen kanin muchun zom chhole zel don ne